Zami YouTube nou yo, bonjour, bonsoir. Sa pate pa de lò ap gade video sa. Jodi a nou pote yon lot rubrik pou sou kanal Woni Vision des Chrétiens. Nou demare avèk nou opsyon ki se Classe Espagnol para Todos. Classe Espagnol pou nou tout. An suive avèk mwen. Bien, Jean nous sommes présentés là, c'est canal Woni Vision des Chrétiens qui rentre la caille pour une autre rubrique Classe Espagnol pour nous toutes. Je dis à nous parler alphabet ou bien ABC Payol. Alfabeto o abecedario español. Alphabet ou bien ABC Payol. Se dice alfabeto o abecedario español. Minúscula, mayúscula, letra. Minúscula, mayúscula, letra. A, 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 B, 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 C, 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 D, 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 E, 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 F, 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 G, 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 H, 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 I, 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 J, 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 K, 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 L, 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 M, M, N, 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 O, 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 P, 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 Q, 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 R, 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 S, 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 T, 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 V, 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 W, W, V, doble, doble, V, doble, V doble, X, 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 Y, 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 I, Z, 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 Z. 10 conseils pour vivre bien ensemble. 10 consejos para convivir bien. 10 consejos para convivir bien. 10 consejos para convivir bien.
10 conseils pour vivre bien ensemble. Respecter tout le monde. Pour tout le monde qu'a respecté. Respecter tout le monde. Pour tout le monde qu'a respecté. Respetar a todos para que todos lo respeten. Respetar a todos para que todos lo respeten. Créole, espagnol. Créole, espagnol. Dis bonjour. Excusez, s'il vous plaît, ak merci. Diga buenos días, permiso y gracias. Dis bonjour. Excusez, s'il vous plaît, ak merci. Diga buenos días, permiso y gracias. Ou pa dwe siyen yon papye si ou pa li ak si ou pa kompran li. No debería firmar un papel sin antes de leer y comprender. Ou pa dwe siyen yon papye si ou pa li ak si ou pa kompran li. No debería firmar un papel sin antes de leer y comprender. Pa bwe médicament sans se pa docteur qui autorize ou. No tomar medicamentos sin autorización del médico. Pa bwe médicament sans se pa docteur qui autorize ou. No tomar medicamentos sin autorización del médico. Pa itilize produit nan boîte sans pa reviser date la expiré. No usar productos en latas sin revisar fecha. Pa achete bagay elektronik nan la ri gen danger nan sa. No comprar cosas electrónicas en la calle. Muy peligroso. Muy peligroso. Pa achete bagay elektronik nan la ri gen danger nan sa. No comprar cosas electrónicas en la calle. Muy peligroso. Pa achete médicament nan la feria, nan marché. Li kapab cause en pile komplikasyon nan santé nou. No comprar medicamentos en la feria libre puede causar muchas complicaciones en nuestra salud. No comprar medicamentos en la feria libre puede causar muchas complicaciones en nuestra salud. Pa jete fatra n'importe côté. Pa jete fatra n'importe côté. No botar basura en cualquier lugar. No botar basura en cualquier lugar. Pa tande musique ou bien pa pale trop fort le nou nan bis, nan train, ak le nou yon kote ki gen anpil lot moun. Sa ka cause conflit, discussion. No escuchar música ni hablar fuerte en los micros, metros y lugares públicos puede causar conflictos. No escuchar música
ni hablar fuerte en los micros, metros y lugares públicos puede causar conflictos. Pas tant de musique ou bien pas parler trop fort, les nous nan bis, nan train, ak les nous yon côté qui gen en pile l'autre monde, ça ka cause conflit, discussion. Tout temps, réviser bipo avant bis l'arrivée ou bien avant ou monter ou capable payer contravention ou punition. Siempre revisar su bip antes llegar o subir al micro puede llevar multas. Siempre revisar su bip antes llegar a subir al micro puede llevarse multas. Si gen problème, mande aide. Ambulance. Si gen problème, mande aide. Ambulance. 1, 3, 1. Pompier. 1, 3, 2. Carabineros. Police. 1, 3, 3. Si tienes problemas, pida ayuda a ambulancia. 1, 3, 1. Bomberos. 1, 3, 2. Carabineros. Policía. 1, 3, 3. Très danger. Alto riesgo. Très danger. Alto riesgo. Cispan. Danger. Alto. Peligroso. Très dangereux pour santé. Muy peligroso para la salud. Très dangereux pour santé. Muy peligroso para la salud. C'est là, nous mettons point pour jeudi. Hasta pronto. Después, el otro encore. Nos vemos otros días. Hasta luego.